Isambul binaka. Na dango wadi soni dalai. Nama kyo mani wasini ngono borota kina lali ne kabi. Mai na tolu kina bitu. Ena moni dingina por rombuka. Ena Mbula FM. Na bandu ena serre. Ni Sambula, sai koyongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku. Esa reda na ministry ni Mbula endo na timi mengarab na kena samaki kata tarobi na kena tete na veitobi ni dengi. Etukuna na minisitiri ni andikebi taumanda na kena matangali na dengi tolu ongo mai Papunyo Gini kalau rai ni sibia ni limanandrau na kisi eviti. Etukuna Dr. Mike Kama ni lebundondo na kisi ni dengi ena yasa mai na sinu. Natambana bo ni loan membaleti irna ngoni buli kabakatokai na tertiary education loan scheme sandreti irtiko na ngoni buli erabia duru kina buli tordake. Esibia lima na undolo na ngoni buli ersala kimbiuta na nondra bola ni kere ni kerendinau membaleta na duru ni buli na Super Bowl House. Etukuna na kene Vakalelesi o seini mili kamkamida ni senga ni rara na tabiongo mbaleta na lebu ni bola kere. Esato sene matinitu o Indonesia na kena bakabinakataki na nondro beokani kena matinitu o viti kana bebu ke talenga ena vending-dingi ena bakiongo. Ongo bakareta kana minister ni be tangkomaki mai Indonesia o Lieutenant General Langgang Suli Stiono. Ena bakayadoriti ko na bulo o September na vending-dingi e viti. Kinangito, esang nindo na timi rara ena soto-sota ni IRB ena ngonongo baleta ni rasa timi kau kedenga. O biti ena gitu tiko ena tombundendre ke New Zealandi, Australia ke Sikotelandi. Esa mayado e kere na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Oh, kayak bol-bol cuma tak kebingan itu mamu. Gua nggak usah nih lanangan itu mamu. Nimbula, ayo Mr. Ben. Lapa? Na magi kiro menolo kine dio ni mata ka moni si kina fanga rombuka. Na Mbula FM. Na Mbula FM.